Infala UFO hmuh LC Varte Zamzo Production November ni somni kumsang ni somni pathum Manipura Infal Airport chu nimin pathiani khan unidentified flying object UFO hmuh ani awangin film khur takin anom inral rinna pon ani atangin tlona pani te chu divert an nia tlona pathum chu ti khotlai an ni bok Bir Tiken Rajit International Airport Infala thiltling awang hian security official te chu an inral ringin anoma hemi awang hian chanulama darkar li chung airport kharne pathiani chun dar thumvel khan Infal Airport ta ground te takte mai hi security personnel ten an hmuwa annuwa airport agency dang te hena LRT chuanin security clearance nei ma chuan na tho hun son ani bok security clearance awang hian tlona pathum po ahuna tumlovin ti khothlai ane flight operation hi thlaidar nga le chen vel khan tran le nin en nai thu na chuan atar lang he thil chui chian na hi tho me kania eng thil chi nge ni ti hret lan ni lo ma se mi puite chi ai lo tura hretir na po ti chuan to bokani champhai ya ina kangral min ni som bakwa thla som bakat chumadar ko le min somli panga vel khan champhai zo tlanga jh leram chu lovate farmhouse lalbiak engate chung koin an lo mek chu bungro chu man loin a kangral beng warna thudun danin kangmei achok ani ti an hret vele fire and emergency department in kangmei chuan mun hi an pan ngala kangthel na an thok hunrei vak lo nuwa an thel mithai in hi lalbiak engate chung ko hi inkom turo an chu nu loka akang ti hritane in an chu sandona mayan chem lo awangin electrical full awanga kangmei hi chuak niarin ani in kang hian cheng sang ko le cheng noi khal le sing ko le sanga man huvel akangral nia chutane mangai tlak lo mangai tu aya vandoi bikhi anom chongdo nemne Chinese tlangwal pakhat chuan a mangai le du bertan ataksa moina le Phuket lengin ahlana ma se phatsan na chaw a hlo thung he tlangwal ling ti chawa hrethi Beijing a khosa nia Abialnu ne hian kumthum ngot an injui ve to a he Abialnu te omna apartment kang lo kara hian azong lo ta Abialnu chu blanket huwa tom chungin apom chhokane ling hi ataksa munza somruk zata kang thunga a mel po akang chelea avan doina ber ero chu hetiang taka tlangwal hoisen le mungai te tana impezo hi nima se asak mel moina ten molan lem rolin Abialnu mangai na po adai zo ngala kopzet laka ngai lawin sira anol ta ngala mituine ringnun amang zoita ling chanchin hian bengkhona loin lena ton tam le ne milar pathian soi chetu then khate topna the Beatles khovela ben lar le lotling ber polan ne anhun lai chuan lar takan ni top mai an hairstyle an fashion thomno tlengin an chaje engkim an fans ten an kopia uncle na apianga an zui dul reng mai ani kha an lar boka an la hit emema ase zule crux nom chen na le nura tlangwal na lama an thlan na se emema an album cover pakhata phai chuan illuminati symbol an mangvek mai mi ten pathian tluk hialian ngai ni kha pathian hial an soi cheta pathian ai point kan lar to zok an timeu mai ma se chapona na manga pathian soi chezonga trong el sen le fiam thu thona na man lo om je hi anua engelo thleng le pathian ai point kan lar to zok ti tu te kha ato pa zong an ke dar tak nge nge ya ria dei lo kher mai an singer John Lennon chu voiruk don ka ani nge nge ya an member zinga pakhat po aboral to bok zule grux boya an tang nget le John phai chu Illuminati a hian alu thuk to a katang len to chuangeina ka hto lo ati thlot mai nia ma se anun kha alim lo khop mai Paul Carney an member zinga mi po no puitla kol rengania drugs boya atanga ruilo wangin anu puinen ain thren leta setana fakna la an phumna po en thainaom pathian telawa larna le achau zonga tonghi pathian thinurna tumon an pumpel theilawang tin John Lennon khan American ram thuthar la tu te na khan Christianity hi atopang ala borol vekang niel boy ngai lavin hei hi ka chiang iso hi atha ma se athuken te hi amol manglutuk tuna hi chuan ani ain kan lar fe tin kumsang ha zako somruk paruk khan alo soi chok to hei an tomna ero adom lo vek mai
Marilyn Monroe ani po khovela mi pahim na nga ber mer thalar lem chan them kha ane Illuminati model te po ni hial kha ania hesta na biakna choisang tu Anthony LaVey nen khan engmoti chen chu aloin ngai zong dun to bok ani po hi ruilo boya tang bok ane tum khat chu khovel thusil tular mingthang le ro puizet mai Billy Graham achuan Marilyn Monroe so nei na chu achim vea Billy Graham hian Marilyn Monroe ne na chuan tlarau thinglimin ihne na thusai turui mintirani atia Marilyn Monroe chuan nang isu ve hi kamomo love tin alo changani kha atop na chu engtin nge ni le anu lokara apartment a thin an charani kha ACDC an singarber bon scott po khan kumsang ha ko samsari pokwa dei to khan ala thua don't stop me I am going down all the way down the highway to hell tin asavai al ala hemhnu kumsang ha ko somriat February ni sompokwa khan ama lokha ken aboral tange nge ni kha Tancredoniev Brazilian president hin kha karsha thewanga presidential campaign ani like khan vote noi nga kamu thlin pot chuan pathian meu point president kan ina tura tangen minti thla theilawang ativei zota asoyang zat vote chu amungeya ma se president alak lu ani main akhwa sika athidai pathian tan harsa lua omlo ani ti hi achiang eme mane Michael Jackson heipo Illuminati choisang tu ahlatam zoki setana fakla aphumruk na ani pathian mamolo hausa tok to lar to ka intivela ani po thia char ani le tabok kesuza ani po hi Brazilian lapo thiam zai thiam ni kobok ania so anei na secret apak khulal lata pathian hei hi itan veo ativela kumsom thum pani mi chaunin chop kan sarin shom zatin athitang nge ani Titanic long lian le ro puyan sakzo khan thuthar la khom du te khan Titanic long satu te ne na an sakzo khan Titanic long chu engtianga him nge ani an zota pathian point atipil theilawang tin an changa pathian thinurna an tongbua ani che kang chu long lian ro puipil theilaw tura ngai po apil chiang khop mai Kristen Hewitt Jamaican journalist le entertainer mingthang ni bokpo khan Bible word of God tikha anuizat mei khopa Bible word of God thi le khabujiek om to zonga ala cheber ativei zo a kumsang ni paruk khan motora tunge ani po shet lo khopin akang lumani kha pathenel senzonga trongle nuizat taka ti tu ta hi an thi dan tlong tlama thi ani lo tlang puine antom na chu raphlak takani miming thang voltaire po khan pathian omlo ativei zota athi dona pathianin anung chonve ta a ain chir che kha he thu hi athi donin asoi nge ane kanung chonsan pathian chuan minnu chonsan ve ta taruk tel dam le theila o kanai zong hi kahlanang ati ni kha engpo ni se pathian poi soi hi alom je kan hret thar le thawarinom athinurna kantong bove palhlawang ti alom milar pathian soi chetate milar khello po pathian ti vuizonga tong hian ahnu le tura phlak zele inlam le na omman lawa pathian poi soite molem ta te atang hian ngei san tor dik tak thlang thiamila nol ngamila ti kadu dana ne ka channel te milo subscribe pa milo in sakthina milo share sakthina wanglam to ko sia milo in saka milo subscribe pa milo share sakzel turing koron som buka che kalome